Aya Kakuma oye! Mĩcemanio-inĩ ĩrĩa ĩkinyĩtio nĩ makiri ma aikari taũni-inĩ cia Lokichogio na Kakuma Turkana. Yote. Nĩkuo mbũtũ ya Azimio One Kenya Alliance maikĩtie neti kũgucĩrĩria kura gĩcigo-inĩ kĩrĩa gĩtũire na nyota wa ũthii wa na mbere. Odinga arauga ciranĩro iria akoretwo akĩhe bũrũri ti matũhũ na uma wa ciugo ciake ũngĩthimwo tu na njĩra ya kũmũhe wĩra. Sasa baba nasema namna hii, kabla sijafanya nyinyi kazi mpaka nyinyi mpatie mimi kazi, na kazi mnanipatie mimi na kura yenu. Mtanipatia kazi? Mtanipatia kazi? Mkinipatia kazi mimi nitakuwa na deni yenu, na nyinyi mtaona tofauti kubwa. Wakati wa uchaguzi ule mwingine mulichagua Rais Uhuru na wengine mkampatia baba kura, ndio? Sasa wameungana mkono pamoja na Rais Uhuru amesema Raila tosha. Kila mtu aombe kura zake kwa heshima. Heshima si utumwa, hatutaki matusi, usa sera zako. Ukishindwa na kuuza sera zako, rudi nyumbani. Atongoria arĩa maumagarĩtie Odinga icera-inĩ rĩrĩ mahinyĩrĩirie bata wa kambĩini cia thayũ mbere hĩndĩ na thutha wa ithurano na magakindĩra ũhoro wĩgiĩ kũhe Kenya cirano iria maramenya itikamaconora thutha wa itĩna rĩa mĩaka 5 ya wathani. Tunaweza kukuahidi kila kitu, lakini bila kuchunga mali ya Kenya hatutaweza kutimiza hizo ahadi. Huyu ni baba wa kuchunga mali yako. Akikuahidi itafanyika. Mnajua watu wa ABC walikuwa wamenikimbiza sana. Saa zile nilisema baba ni people's project, na tukaambia watu wafanye registration ili wahakikishe kwamba baba atakuwa State House. Wakaanza kisirani. Leo koti imeamua waachane na mimi, wachunge kura, tumshukuru Mungu zaidi. Mothe kenda gĩcigo-inĩ kĩrĩa maĩ makoragwo arĩ thahabu ya goro, mbũtũ ya Azimio One Kenya Alliance yugĩte na kĩonia gĩa gĩcigo gĩkĩ na njĩra ya kumbũria ũtonga ũrĩa ũtũire ũkomete tĩri-inĩ. Mwaka huu tutaanza bima ya mifugo, ili hata kama ng'ombe inakufa, wewe mwenye ng'ombe unapata pesa yako. Sawa. Tutafanya mna hiyo ili wafugaji wasiwe wanakula mara kwa mara wanapata hasara kubwa wakati wa ukame. Hiyo tutaanza kufanya. Dawa ya amani ni kuletea watu maendeleo. Na ndio sisi tunasema watoto wasome, kila mtu asome. Wale watu baba wenye wako hapa, wale wazee wako hapa, wale mbuzi haiko hapa, wale wamama wako hapa, ni kwa sababu ya ukosefu ya usalama. Wote wameuliwa kwa sababu ya ukosefu ya usalama. Thutha wake gũkorwo agĩthiũrũrũka thĩinĩ wa icigo itiganĩte cia rũgongo rwa Rift Valley, rĩu nĩ hĩndĩ Odinga akũhũthĩra kambĩini ciake kuma icigo-inĩ ici. Etĩkĩtie atĩ kĩrĩa ahandĩte thĩinĩ wa mũingĩ wa Elgeyo Marakwet, Pokot ya ithũĩro na kaunti ya Turkana gĩtingĩthario nĩ mũndũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Kakuma, kaunti-inĩ ya Turkana, gĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.